bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Satu, dua, tiga, enam. Satu, dua, tiga, tujuh. Satu, dua, tiga, delapan. Distance you can tell. Satu, dua, tiga. 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 Turun. 14. Turun. 15. Diri. Kasih. Kasih. Dua kali lempar bau. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ya. Pada polsek yang bersama-sama melaksanakan 6 ketegaran dalam rangka kita bertugas negara dan bangsa dan kinerja di lapangan dalam rangka penanganan COVID-19. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami dari Polsek mengucapkan kepada saudara Mil juga kepada Bramil yang telah melaksanakan olahraga bersama. Semoga olahraga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih.